Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbag abigat mo, Joyce Balasang ko. Kastamat kan ka, Auntie Baning. Ay, sumr ka, tagkapita. Ay, saanin, Auntie? Ni Auntie Adelina tigagarak. Adalaan ko maibagakten ko, ana. Kasta ka, day. Ada nga ta dita balayda, Auntie? Ay, kwa. Jak ammo, Saan mo nga iso ti bambantayak? Anya ti masapol mo ayakin ko, ana. Alaan mi kumaida nga agastawa aninong kaninang iti umada ni akasarmi, Auntie. Ninong kaninang. Anya kumangay mo ti ambo dagita nga agasawa no may papaniti kakastabanag. Auntie, napaulimag kamat. Ay, nalagip ko lang tiin na po nga ilutlutaw. Amangan kunak nunak sa matay. Nagado ababak nang dita. Ay nawaw. Nagadumanan ngay bagbagam dita, bakay. Kasar mo aya. Nadamag da siguro, ti may papanitipada maninang iti kasar, ngay napapam iti napalabas sa tawan. Ay, no syaklaag. Saan abagay da adili na kanluwais ti agbalin aninong kaninang iti kasar? Tsaka mo man, no apay akay kayat da nga alaan dagita nga agasawa. Apay kumaasaan, kitsuki damit piman dagiti agkas kasar dito'y lugar tayaw. Pangalaan da mo nga iti regalo da. Nasakit ka diti na akemaw, tasaan da ka nga inala ni Joyce aninang iti kasar da, bakay? Anyagay ko matibibi ang kau. Uray sa anak anapilay, awan nasakit abakrang kau, Noel. Umapal ka lang amin kin Adelina karuba tayaw. Anya ko mati apalak kin kwa na ngay. Una, tauray no sanda baknang, adulat tamat dagiti mayat amangala kadakwada, kas ninang kaninaw. Sana kasken ka, alabas-labasan dalaan. Anyang aminin ti masapul mo, Joyce Balasang ko. Kaya't kayo ko mga alaan aninang mi, Auntie. Ninang? Wan, da kayo ka ni Uncle Luis. Alaan kayo aninang kaninong mi iti kasar. No, okay lang da kayo, Auntie. Ay, kwa, Joyce. Maalamat tan, Auntie. Di na kuman paayan. Pinagustuhan yu ti kaaruba mi idi, saan aya? Ay na, nakababain nga min, Joyce Balasang ko. Kas makita mo't, saan kami abak ng kan-uncle mo? Ay nawam, saan mo't aparikot day na, Auntie? Uray awanan regalo yo. Umanayan kada kami ti presensya yo. Ken, no damot may bingay yo apagadalan mi. Mala, kasaritak pa ni Uncle mo, Luis Balasang ko. Inayon ko tinagan yo iti listahan na, Auntie. Ibagam ka ni Uncle. Siya kung ti makaam mo iti suot yo. Ay na, talaga amas daawak nanang. Anya manang ipakas daawam baneng anak kau. Duapay akay kayat dangal alaan ni Adelina aninang iti kasar. Kat sa damabak nang lututuusan na pobre na pahingam da tao. Wunat nasaya at ngamain ti ugalid ang agasawa. Kan kas makitam,
Natibker ti pundasyon ti relasyon da. Iso siguro ti may sa makagapaw anak kao. Katsak, dakesak nga rod. Kasta ka di ti kayat yu asawan nanang? Adalaeng nga main dagiti bambanag anaaramitam iday. Amang ano'y supay ti may sa makagapaw, no apay adida kan kayat nga alaen aninang. Kas kumatipadam aninang nga inapapam iday, gapulaeng itiday tarigalaw. Nagsasao kayo mo. Ay, sinong batak lang ti saludsud mo anak kao. Anyat kayat mo nga isungbat ko aya. Kasla nakababayin mo nga minan na delay na bakal. Ang mga numaopay ni Joyce, no saan tapat gantikid daw na lakay. Wanang awang nga rod kwartata. Iso kano ti makaam mo iti isuot ta. Awan na nga rodon ti mairigalo ta. Isupay ta gastos iti ibado ta. Amukon, Luis Lakay. Amukon no anya ti irigalo ta. Kaya nga bakit? Irigalok ti may sa aburias ta, Lakay. Anya? Sigurado amayat day jay, Lakay. Sa tanayunan itinatengken prutas. O, di mayatan. Naa, anya launay ti sirip-siripom iti tawa banay nga nakaw. Uray laumatidug tatenged mo dita. Ninanang mat, tay padlaw na pailaeng. Ti kaaro ba tayon samot man ang ti sipsiputam dita? Nangeg ko ti saritaan dang agasawa idi na minsan alimabasak iti paraangan da. Makakatkatawak nanang. Ay nawaw pakawan umapo. Amam, nanya ti irigalo na iti kasar ni Joyce. Burias nanang. Anya ti nakakatkatawa ijay banayng. May mayatlatan ano cash nanang. An-anuan kumangay mo't da Joyce ti Burias. Mabalin mo't atarak nunda. Mayat kit dia, tapang rugyan da. Nanginang at ati Burias ita. Ni Joyce sabat ti limabas iti paraangan tayo, Lakay. Iti ayan da pa Luis tinagturungan na. Anya ti naramid na ijay. Napandayin tulod ti kawas nga isuot da pa Luis inton kasarda. Ay nawaw, no kasta. Husto tinanggag ko iti naminsan. Ni Joyce tinanggastos iti bado da. Anya kumatibibiyang mo, baneng. Nanganak da pay laang iti kasar no kasta mo laang. Amom si kabaneng. Diyak magustuhan day ta nga ugalim Anya kumatibibiyang mo, no may papaniti day tabanag. Kat kwarta mo't da Joyce tinaramat da. Wen nakababain ti agbalin ani ng kaninaw, no si kapayla ang tigastusan da. Hagsardeng kan! Nasakit tila payag ko makangag kadagitang ipagbagam Adan sa ti sa anyo ang nagkinaawatan iti asawam no wala nakaw. Nakaungetak piman itay nanang. Ay nawaw, apayan. Daka sa kanayon ti rumrumuar itingiwat na nanang. Anyan tulangan ti panunutan dagiti anak may. Numangagdati kas jay abalikas na. Day tamot laeng ti jak kayat iti anak kao. Agraman ti panagninong kaninang ti kaarubay ti kalaysa da Diyos. Nagadawa sa una. Day tangarod nanang. Ay na, mauma ko na talaga. Pasensya ka ni ti anak kao. Kanayon ko matabagbagaan, ngam di nakipangpangag. Awan ti basol yun nanang. Saanen nga ubing ni Baneng. Amuna ti husto kan saan. Talaga lang awan ti manak nakam na. Nauma? Ni Noel? Nauma kanyak kunam nanang? Nauma, iti kasta nga aramid mo, anak ko. No nauma, nakalukat tiri daw nanang. Ay nawaw, imbes nga pakumbaba ka. Ay nananang, kastoy ko na talaga.
Nakasagana akmat. No ibaga na nga agsina kami. Anya kalakit di mo ay anak ko. No makorektar tidakas nga ramin mo. Sinada gusti sang kaibagam. Kanauma nga ruden? Anya pa ilaan kumangay. Saan ba't mabalin apilitan tayo, nanang? Ay na, baning nga aya. Ay nawaw. Mano aburias ayat irigalo ta kada Joyce. Bakit? Dua, Luis, lakay. Anya? Un atap no adaganas na lakay. Nung saan da ngay ang magustuhan? Sigurado ang magustuhan da. Si kakit dimot. Nangina nga tatiburias. Huwag magkidi Isagana mo tan tinatangkan prutas lakay. Kalpasan na, agpulis kan, tapaumayan ti kaanakan ta. Iso ti mangitulod ka data iti balay da Joyce. Kasar ni Joyce ita. Apay adi kapay agdigaws. Agkat katawa ka amay maysam nita. Di mo ka di makita ti kaaruba, nanang. Naa. Dahil jay ti regalo da kada Joyce. Burias. Tangiwat mau. Amangan numangag manan nila kay mau. Makaungat manan. Adapay nakasakaw. Natang siguro dahil jay, nanang. Kumpormi, mati mapampanunot da nga irregalo. Katsi ka. Ada ka di magtiregalom ka da, Joyce. Apay kumamang tadak iti regalo ngay, kat sandak mo't nga inala aninang da. Pudno ngagpaiso ti atap kau. Nasakit tinakam mo ta ni Adelina kan ti asawa na laang tinala da aninong kaninang. Kasano kumangamin nga alaan da ka aninang, kat kasta mo ti ugalay. Ada nga raw ti maadaldakan ka. Amom nga rod, nanang. Di ka kadima paniti kasarda, Joyce. Baning bakay. Masadutak. Ay nawaw. Asi daglaang mait. Kamapang kayo, ano mapang kayo? Naa. At asamot saksakitam dita. Di ka pa'y nakamove on. Awan, mate. Talaga lang ajak kayat timapan. Ada napatag nga aramidag ita. Di mo ibaga nga aging gaita. Nasakit tinakamaw. Tas anda ka nga'y nala ninang iti kasarda. Maminado ka di nga ibagak nga okay aklaang. Sa maysa, jakmet lang kayat kagbalin aninang. Ilibak mo pa'y lang nga main. Hit madlaw mait. Ni Adelina pa yan ti pangipasami ti sakit tinakamaw. Katawan mo ti basol na. Awan ti basol na. No saan da ka kayat nga alaan aninang bakay. Maragsakan na, tanakaumay kayo iti espesyal nga aldaw mi Uncle Noel. Ay nawaw. Awan ti anyaman na, Joyce. Jak ba't makita ni Auntie Baning? Saan nga imay? Apay ka no? Di na kayat. Nasakit siguro tinakam na dayjay. Anya? Anya kumangay ti pagsakitan tinakam na Uncle. Wala, talabas-labasan nyo lang iti balay. Maditirik na, tati karuba mi lang tinalayo aninang iti kasaryaw. Pasensya kayo na, Uncle. Uray libak na, amuklat na kayat na ti agbalin aninang iti kasar. Iso ti apala na kanadilina akaruba may. Kinapudno na, Uncle. Plano may kumanga alaan aninang iti kasar. Nadismaya nila kay ko. Nadamag na nga minti naramid ni Auntie Baning. Idiin nala da aninang di takabangibang a barangay. Ay wine, may sapay dayjay. Makiap-apay ti pada na aninang. Sana masapul nga agpasensya ka, Joyce. Maawatan kayo. Narigan nga agpaisaw no madadail ti special nga aldaw yun.
Agyaman naklao na iti regalo yo Auntie Adelina. Sapay la kumata na gustuhan nyo, Joyce. Siyak pa yun timabain kada kayo, Auntie. Ay nawaw, okay lang kada kami balasang ko. Si pupuso nga inted mi ti buryas, tay supay apang rugyan nyo kinilakay mo. Adapay natangkan prutas, Auntie. Iso lang mat nga minti kabailan mi nga ited. Dakkel nga tadaytan, Auntie. Nangina ti buryasan niya. Okay lang mat kada kami, no prutas lang ti regalo yo. Saan mat akwarta, uno material abanag ti makagapo, no apay nga inala kayo anina. Wen, amok day ta, Joyce. Kat pagyamanan mila unay, tauray saan kami abaknang, saan kami matlaang asikat dito'y lugar tayo, kat inala na kami lataan ninong kaninang yo. Gaputam mo mi nga damaadal mi kada kayo. Ma-pressure mila unay ti imbing layo akapadasan yo, Auntie. Kastamat ni Rico. At dabim milibmanan kada kayo ka ni Uncle. Kumusta nga itinapanan niyo, Nanang? Ay, mayat mo, baning anak ka. Na-enjoy ko man ang tinagsalsala. Anya nga iti kunada Joyce iti regalo ti kaaruba tayo, Nanang. Amang ano di da inawat. Nakita amayat ti isam da nga agasawa. Iso nga uray saan ko anang tinagsasaritaan da. Amo an apresyar damot piman ti regalo anaawat da. Kasta? Amom kaday. Maya tibilin da Luis ken Adelina kadagiti newlyweds. Nabagasi ka. Saan kumatasalsalud-sudan, Nanang? Ay, nunapan ka lang. Ado, tinaadal mo kadagitang agasawa na kaw. Isuda ti mang panagnak. Nga uray awan ti kwartam. Uray saan kabak nang nunadalos ti kaunggam. Kabaulam ti mga anak iti kasar. Patpatamaan naksamot, Nanang. Nunapasagidan ka akit may salaang ti kayat nasa wunday ta anak kaw. Guilty ka! Agtugaw ka man tag sarita ta, baning bakay. No may papanmananday ta iti ninang kaninong iti kasar. Saanan, Noel? Ay nawaw, napatagtibagakan ka bakit. Kat ibaga mo na. Ammom ka daya kayat da ka ko mga alaan aninang, idi kasar da Joyce ken Ricaw. Asino mo tinakadamagam iti dayta? Ni Joyce mismo tinangibaga kanyak, bakit? Apay nga rod ang nagdiritso mat iti ayan ni Adelina iday. May saka ko makadagiti ninang, isuna lang tanadismayada, idi nadamag dati inaramid mo ijay kabangibang a barangay. Nalipatam ka din jay padamaninang iti kasar, ngay napapam, gapoy iti regalaw, ken paputpay. Nabayag matanday jay? Anya nabayag, idi laeng napalabas sa taon day jay anya. Nusan siguro akas jay ti inaramid mo. Di mayat ko ma, saan da kaalabas-labasan laeng dita. Ay, Ita, amumet siguro ti aramidam. Dayta nga ugalim ti makagapo. No apay adida kan kayat nga alaan aninang iti kasar. Saan lang nga minarigalo ken papet-pet ti importante no mga nakay ti kasar. Ay, nawaw! Kas may sa aninong wenno ninang iti kasar, nasayaat nga ugali ket kasapulan. Laglagipam asaan laeng at ikinabaknang ti pangibasaran tapno mapili ka aninong kaninang iti kasar. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.